Assam government flagship scheme ingpu ponsi ki phir ke thaka tuma phan EC ki jor ke lang ki joy ki ji phan pura assistant director handloom and textile dipolong procurement center ingpu pontanglo Bangso kangpo amai long alu hisap man pen ka chitong dun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang handloom and textile EM Madhuram Lekthe EM Amar Singh Tiso Karbi Anglong DC Madhusmita Bhagwati MAC Johnny Timung MAC Het Singh Rongphar atum pen ke danglok pen nangan ke thikiding atum chitong dun Laso hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaninje ponke Karbi Anglong along Bangsuri nerkep asar pimar la pen nimso pimar atoma phan kipir ke thak ason do an Government pensi peseleng poho la pen pini pe kop anta nampon popusi ningje pon asar pimar atum okorjang atum ame thang akeng kachar jab ji phan government pen isi latum phan ke deng pon dolo alang tum phan ke thir ke phagan ke government sin na po poho pen chenglok pini pe kok pen chenglok la pen ke lahai choi hong thor pen chenglok lahai tame ni pliang bong online pen si payment pipo lage nona chief minister si kedeng pona scheme lo Lason si halapu assistant director Tapas Kumar Das pen ka ningje pona tengke beneficiaries enrollment apply donatum Bangsuri nerkep ra pharohini ra thongkep ra sirkep angbong pen Bangsuri troxy ra pharo sirkep ra kre troxy Beneficiaries atuma phan approve long pon lupusi ningje pon প্ৰায় 8239 জনে তেতিয়া এপ্লাই কৰিছে এটো ফ্ৰী আছে প্ৰত্যেককে তামনে এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 8239 গৰাকী 8239 গৰাকী এপ্লাই কৰিছিল আৰু তাৰে তেওঁলোকৰ ডাটা আৰু গোটেই বস্তুখিনি মানে ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত 7917 গৰাকী এপ্ৰুভ হৈছিল News report Karbi Anglong Live